تسايا الموت ضبضي دارث في ذنين ايار مش عجل ديلين اللي بريذاكين انا الدوم انا جبوم انا الحق وذي اللنذين يا رمشي لك ذا موانس إلك ذا مسعف ببريذ سي وضي غارث جلذا انتي لي كثو صميغ زوير رزدث سليرة سرنك شمخ مجديد سمير مزيغ نكود ولا متوغني وين تي فيديوثين دي جميتا كيسيو غالن داكي دي وما ساد لسان ايدير داكي دي بارير نوغلانس فيرست سمير مزيغ سمير ود النظام اشما ماشا كينا كي دي صندقنا دي نظام اولي احول فوك في حميمين زولاد رشيد حوارات ديني بتغنيتين متيجي يمكن يناديني هاد خماس تيد ما تم قنتني كدي مدوك اليوم ماشي كان وحدي نخدم رقدي شاقي نادي سكا هاد الشيء باش هو يخدم كاكي يصحفظها ينهيا يملاي غبريد ورجينا نسلا غورسا كاكي يرا وال يرا اوهين غاكينا كان غاكا كاين مقر كان رزات تمقل على الفيرك مقر كان مثلا يوزن رزات تذوكلي نسي سوال ذوكلي السكر النساء ديالها فاش نتسنى غاكني نتسدوينا فاش يسحبي بار يسحب بار لكن يبغوا يدي مقارني مثلا يتخمم من سنه هاتي فيكتي وين انسان لي ديزيديولوجي انسان ناشو نتا ينها لا سدال لولتيم كومباينس يمدانا نسمي قرن بوي جالسن اكني هذيك سنه تحسي في البوغ جالسن سنه تحسي في نسمي قرن بوي جالنا اندات للفايده يوجد مره هكا انتو يخدم انا مديرز يروا نغذويه نظارب نظر بركان نظر زكوا نظر رومين انت غورس مدان ذمدان انت تسوالي ولا يماكا يرجع ولا تفكينس يضمع يفكا تو ذاتي مدان النظام سويني لان تفكينس C'est quelqu'un de fiable, de jovial et sur lequel on peut compter et qui demeure disponible de vous temps, quelle que soit la situation. Et je suis un homme d'exception. Merci pour votre écoute. ليرود تجميد سؤال نسكي حميمة بشير un hommage rendu à Hamid Bachir. C'est quoi les sentiments dans les Hauts? Alors oui, on est, je pense, tous très très tristes. On a perdu un membre de notre grande famille, les militants. Et comme justement aujourd'hui, j'ai acheté encore un livre, même si je n'arrive pas à le lire, c'est en kabyle et je ne parle pas assez bien kabyle. C'est justement un très bon geste de donner, faire un don de cet argent pour les gens en prison, pour la famille, les prisonniers politiques en Algérie. Ahmed, c'était comme un personnage très, comment dire, qui a uni les gens. C'est un facteur unificateur, quelqu'un qui on sent tout de suite qu'il a des très bonnes intentions. Je le connais depuis 2010, à l'époque encore dans son restaurant. Et c'est franchement... Après, moi je l'avais plus vu, après je l'avais croisé à Edouaban en 2017, j'étais très contente de le revoir. Et franchement, après on se voit dans les événements à droite et gauche.
Et franchement, c'est une perte énorme pour nous tous, je pense. C'est quand même assez difficile aujourd'hui qu'on parle de lui. Après, tout de suite, ça monte les larmes dans les yeux de tout le monde. Et franchement, on sait très bien qu'on a perdu un très grand bijou. Et surtout, en ce moment, tout le monde est séparé. On a besoin des gens comme lui, des rassembleurs, justement. Et ça fait très mal. Parfois, je dis, les gens ne comprennent pas c'est quoi être famille d'une grande famille, des militants de la grande famille. Généralement, partout dans le monde, pour plein de choses. Mais cette fois-ci, quand je parle des Kabyles, mes amis, bien sûr, ils savent ce que je fais, mais ils comprennent pas que c'est comme un membre d'une famille qui est arraché entre nous. Et c'est à la preuve, et déjà que tout le monde était là aujourd'hui. Et une fois, les Kabyles sont vraiment silencieux dans la salle. Je trouve ça très respectueux pour rendre hommage à lui. Il méritait bien, il mérite plus. Mais les femmes, dans 2 jours, tac, ils ont organisé tout un truc. On était bien nourris. Et c'était franchement un hommage très digne. Bien sûr, on veut toujours faire plus, mais c'était très beau. Je remercie pour la famille d'avoir organisé, de nous laisser faire partie de tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. يسميني روح جاي نوض ذيك وجهي الناس شي ظلامة غادي نشتغل إني مومون بيرسونيل تموالي assez souvent ça a duré des années. يعني كاينين خاطر نكوني عشي ظلامة لا تكرا الحوايج والسينارات تنخدم لا تكرا الحوايج هاد فايز نستهزأ نتكرر الحوايج بالك نتكرر كاين استفكار حميمي كل جمعة السبت هذا بديسيون كاين أكيد إلا قد ندي إذني هذا غدي جمعة هذا ديني وزميلا راحوا كان مع حكي دابا الطوموبيل غادي راح تجاوب يعني إلا قد يجمعيا نتروحو نتجمع سوفون سي كنا كان نورمال نروح نقيم طابلة d'un verre, généralement d'un dîner. Et puis, dans le week-end, on laissait toutes nos préoccupations personnelles de côté. On a dîné, on a dîné, il y a eu ça. Une fois on a dîné, il faut là, les choses vont se faire parce que c'était une préoccupation pratiquement pleine. Vous verrez, c'est comme une grande ça dans la France. Et puis, là, chacun donnait sa position, sa façon de voir les choses. Et puis, il nous a fait connaître aussi des jeunes qui nous rejoignaient. Puis, il posait le cadre, un cadre tacite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de statistiques. On a Chartan, on a Ch'toubé, on a Ch'junior, on a l'économiste, on a l'intellectuel. مسلمين بنذنن يتكتلاقني ينس ريسبي توتال بيان سور il y avait des divergences قلد ثموني ينس et puis la mienne الأول exerce ma fête ça fait une dizaine d'années qu'on a cette tradition de se voir autour de vendredi samedi accueilli شوية من شوية les خاطر حميمي sans qu'il le dise. Il fixait déjà des principes préalables, sans les ménages et puis, je vais dire aussi que ça va Ahmed qui a décidé de mettre en vente les livres déprimés une cinquantaine d'années et que la recette aille en totalité aux familles des détenus. زحمة في بسم الله اللي تسداويت سنا غمنو غيلس درايلس كسرايلس بلا ديك الساعة يمساج تم قراحات ديك الساعة تم مغلي يكفازن غافوس كام مشي لقايلي ودوزنا غنمشي في ثمورت القبايل ديونا دا غني نكسم لا ندير ولاول
يكسب لين كرير كازن ماشي نوني بالطول منو غيصدم منو غمقرا حال خاصك كاين نقارن كل منو لي كوليس مي لا ان رول ان غرون il a joué un grand rôle يركض داكي ديال لا دياسبورا لا parmi l'élite politique kabyle intellectuelle et artistique donc c'est une grande perte pour nous sincèrement c'est que on a perdu فيك جديد فم طرحات المغرب تيك جديد فم طرحات السلام عليكم اسمي سديدي غاسزكا غاف لاكولا في ثميت الطغير السلام عليكم اسمي سديدي دوك مزروي السلام عليكم تصايك في الفلاس اللي كتغين يخدم توكتبو مزرويس السلام عليكم انا كاين الكومباينس اتمكن الحاله متساقعه تلميذك عادمان تلميذك السؤال الشرعي تيكوال ثلاثة مسلايت صغار تيكوال ثلاثة سوسمير في مسلايت ديسفرون دكيمير إني تسوفر دكيمير أديني غوال التشبيك أثم دافل أثقمتنا حميمير حميمير يغمد ثلاث قبائلي حميمير يجهدو زهر بعد جديد حميمير يتسلسل يس قبائلي يسن قبائلي يتسالو قبائلي قبائلي أتعاقلوا ذي ثلاثة قبائلي ما تعاقلوا ذي تكليس ذي كخامس ذي تكليس ما إلا يوليس كيدي ذي خدع تكليس وتشنف تقص قبائلي فيس ما إلا يولي ربي غير راويس ويسمي هذا ربي غير وبويا ما إلا يول ويسارع غزال دي تدارتيس ويقدر على ثلاثيس تقبائليتيس تخص حبيبي أدريديس الزديك تسيدي تبدا الخير تتخير ديال ولاوال حبيبي راه مقرض كراويس بغا نصاد انا عقول من بعد ديك تموقول حبيبي راه تروح ضرات البشير تستقسي غا مشطوح تنطط إرجاز أكيني أن نزي حمد حبس الومان حبيبي ذا غرباس حبيبي هاد كازيك قارن أخ هاد كازيك قارن أويد يقارن أخي ومغبور أخي وين يتسرون أخي وين يتسرون يقارن أويد فيكي أويد تابوسني أويد النظر الزاد حبيبي خاص تعدي السنين يتقلب هذا بيسي أكلي قال الشيخ محمد والحسين نقول دانيسي نتسيدي نتسيسين أسمرا مثل نسي حبيبي يفهم تنسات التوراث لكن الفرح ماشي مرة تفرحوا الفرح مرة تفرحوا ودي حسنن الربح ماشي مرة تربحوا الربح مرة تربحوا ودي يخصن تابو سنين ماشي مرة تمسلايا تابو سنين مرة تصلي ودي كيفن حبيبي يفهم أكيد في التمثال حبيبي زعما هذا كيني أي لك في ضرايا مثال تقولي سيدي المغيب الحنانة الخير في الركزة في الصبوات حبيبي زمان قلبها كي نوكال حبيبي أكن قامنا بزيكني إكس صغان أذراب هذا اللباس لك ذو معروف إكس صغان في الصكير نسم لك ذو حلوف إكس صغان في الدات بالعقل لك ذو منشوف حبيبي في سم دي تكلير ذي اللباس دي المغلين ذي العقل الصواب السيرينير حبيبي دي تمور تسترون نكون يترون ضرايبنا معقلين البالوض يبغي يسعى شي طفل الخيول يتمغور يطفي الحيول فقرا وفقرا من الذيول هسا حبيبي ما إلا ندينا فلاس فلوس أمين ديك سن اللي تربى مان ديال البحر شو كان حبيبي ما يبقى كيفنا كاليون وور يظل ذنبان ينحمل هسا ثوالر ذا زمون ولكن تسوق ولكن تتسوق تنمل تنول Je me suis déjà attardé la personnalité. C'est un homme généreux, c'est un homme de consensus, c'est un rassembleur. Il aime le rassemblement dans notre diversité, dans notre très intègre dans son engagement. C'est
le type qui connaît très bien les cabines et la cabine. Et qui les aime. Qui les aime, jamais des âges. Ses mots sont pesés. Il est apaisant. Et je pense que sa famille, on a parlé mieux que nous, avec leur émotion, avec leur... lundi, vraiment... Mais bon, il nous a quittés à un moment. Il nous a quittés à un moment où on a besoin de lui. Il nous a quittés à un moment On a besoin de lui. on a besoin de lui. Ouais. Et qu'est-ce que je peux dire? Merci. Merci pour tout, Daphne. تنميتك مستانغ عزيز تنميتك. كاين سعر الزهار تبريد ديال الناس هذا الغاشي غاسي توراويني يكتب لنا كاين الناس امك سعيا لها او دينا قيدت وين يسال تاع بيمير يا زيد وسال تغاميتي كوالا الماء ساعتين الصباح تورادو على غير بريد نتشكلها الكيراتور يبدا نخدم اكيميا ديسي بدات دي ازواره شلقت كان يتسالوا في ذاك البوحو داك فيسبوك تروحوا لدار غورس تمرين ومن بعد يلقي كيتقادوا لي كلمه قاعده كثيره ما يتجرز ما يجلس في الغوين تولي مازال وريفي غلا يتالف التكنيسيون بدات تيذاك الميمون من بعد ينايد سوق الغد يوني ودريس ليستوار بيد بارلمان غتنظر على روشينا الرقي دار الطبيعي احنا سيدها الشغل ان تفكيرت اليوث ان يفوت تفكيرت اليوث نسلمات نتمازيغ في ثمور إلا معنا كماليتي ديال ديك النيغاس وليت كان ما إلا غافينا يعني اللي يوغان تيران ديغاي أورتوغرافيك إلا تنسات تعاود شي مرة تريتي تدريش النظر راني راس أغليت في الطرف راس عاودت تسود لقيت لاساس كواس il faut quitter la société-là. تكثير أكل يفقي يتوسق لكن إلا في الحال أماكن القبيلة فيك تسوالف إيا كان يخدميت يجرز يتسوالف بالحالة كراشو يسواها من ديكس يمكن بدير أسئلة من التمازيغ ديك 95 من 1995 في ثلاث 30 أسبوع إلا عمرت غيون ولا المال يحفظ أكلمته. شكرا ما إلا أنا تفكر يوفي الحاجة إلا مديت تنسق البوليس قرمز يقول ناس تفيني إلا ثوانا مش بواس أيوة مش بواس نقول أنا مشي تاع قبايلي أتوهم زمرار كما هكا قلنا تصبح أو 5 ليرة في تخمينية زعما كان يزل حاجة لما كان رمضان يدير لها زرارة أمشي أنا نخدم هكا مثلا ديال الدوار يدير الدور الواجب النبي qui cherche toujours à rassembler, on appelle toujours les Adijmari Lalim, même Khalaf les textiles, jamais ولغت النساء هذاوي شنو قبل تحملين هكا الجاية تنميتي سيبيتنا Mais comme elle n'est pas de ma génération, c'est la fait que c'est le modèle. Mais après, j'ai eu l'occasion de j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre des activités de Mazra. Donc,
Hamlet Bachir, Hamimir Bachir, c'est vraiment Derguez qui est l'exemple, qui donne vraiment un exemple. C'est quelqu'un d'ouvert d'abord, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui en fait, c'est quelqu'un qui est positif. Et ces mesures, de manière générale, on doit positiver. Tout ce qui est négatif, ou qui peut paraître pour certains négatifs, il faut le chasser, il faut le tuer. Et garder ce qui est positif, parce qu'on a beaucoup de choses positives. On a le devoir de les mettre en avant. Et vraiment, Hamlet Bachir, c'est un exemple de cela. C'est quelqu'un qui est ami avec tout le monde. Et il fait rencontrer les gens. Il est simple. Donc c'est quand même une grande carte pour nous. Et puis autre chose, son intérêt pour la langue est très important là. Parce que c'est quelqu'un, mais il a fait ce qu'il peut. Hein? Ça, c'est un pharmacien. Mais il a fait des efforts pour servir la langue kabyle, puisqu'il a écrit ce qu'il a écrit Hamlet Bachir. Tout le monde peut le faire, mais il faut qu'ils aient la volonté d'Ahmed. Et ça, c'est quand même une qualité importante. Donc il a quand même, au-delà de tout ce qu'il est comme individu, il nous a apporté sa contribution à l'écriture de la langue kabyle. Tout à fait, c'est ça. Ce qui n'est pas rien. Très bien. Voilà. Après, il faudra connaître l'hommage qu'on peut rendre à lui, à tous les autres d'ailleurs qui nous ont quittés, c'est de suivre leur pas et de faire en sorte que leur message soit perpétué. Très bien. التحميمي كيتصيح في عروس قبايليت تصف يتديرو غاسنا وين يسماياس اساسا قبايليت كوزنا كان يسعى بمعناس وزاليس هناياس اخا حارزيت شيشة ربيت كيفاك حادريت ازبوج القبيت اكالك حازيت يجري السويد تدوير نسعي فتن ماذا ربي جيتي بالدم فالمفهوم C'est la carte, tu mets deux. C'est lesquels? Les deux. أقلادك يا تسمى سعيد ديونيكس حميمية باشير زولا سعيد أول اللي كان في حميمية يون هو والو ديك الفرع كيف تفتو ديك الفرع إذا رجل العادي يعني يخدم يحوس ينطر دونيت بوشي معناه يفد يزرع يمكن يقابل دوني ذاك تنمية يخدم تقبالي يسنى شو تقبالي يسنى شو دمدان شو العيبات دليلة كداش سنمسك تمارود ذي وذاني خدمة قبالي تندكي دي فرنسا سكوسايا واقيلا دليلة صنود حميمية تموسني ذس أول فلاس كاينه ويشبه لو 3 جانفيير يقسم لا اليوث تدوكليا تدرسات نازير ايميل غادي نروح بكنا ازن سيانس بدون افون ديفيكاس كيت كان ولا يد كان فرح اولا مزويد لنا داك التحليط غاس قليل سين غاس انك اين تخدم يتمازح كيكارز انك ورمي ترى ضرر فيه ستر غاس تاغاوسا مي غاس سكت نسحيون بنساي غاف الصديله بوكيرو ديك التنزيون ديالنا مي غاس دي الساعه ما الا شي ناس يستظنوا بكرو لا شو كان الى دي جي إلا كنت غرض إلا كنت كنطلقها نرفد كانت ولا فين جماع يروح يبي ضربته ورعادني من بليموت لا شو غاكني نقاركني غد قرني مزوره خاصي جايه المثال لينا Là du fait qu'il était un rassembleur, il était rassembleur non pas par stratégie, par nature, sa présence apaisée, son attitude rappelait l'essentiel, et son comportement faisait taire les conflits inutiles. Ça c'était très loin.
je vous ai dit ce que j'ai écrit. Je vais être à contresens de l'histoire. Et le jour, j'ai une voix qui rentre dans ma tête. Et je vais vous dire ce que cette voix me dit. Je sais que la famille ici présente doit être extrêmement émue par autant de messages de bienveillance, d'amour, de fraternité. Vous êtes bien fiers de ce qu'a fait Arménie. Et de lire tout ça, je crois que c'est la légitimité de dire Arménie, disait de vous dire à toi ce coup-là, tout ce qui m'a supporté pendant 25 ans. Et ce n'est pas rien de supporter un type comme c'est toi, ma fille, c'est la tu m'as donné tant de joie, tant de stress, de voir épanouir encore aujourd'hui, et le fait que tu parlais comme ça de moi tout à l'heure, me fait grandir dans mon cœur. Pilier, celui qui va chez le coiffeur toutes les semaines, ou bien il touche un peu rigolote. Tu sais ce qu'il reste à faire, ce que tu as toujours fait d'ailleurs. Je vois aussi là, pousse de chapitre de la petite Mélissa. Dis-toi, on vient faire là, patinoire, et tous les vendredis, tu t'en souviens? Tu te rappelles, on était ensemble dans la voiture. C'était un peu pas bien dans la voiture, il s'est arrêté, il t'a essuyé, parlait gentiment, il t'a dit c'est bien. C'est toutes ces questions. Animez vous dire de là où il est. Je terminerai sur ça. Vous êtes fiers de lui. Et lui, il vous dit, parce que là, je suis sûr d'arrêter ton mari. À toi aussi, ton mari, tu fais pas l'arrêter, mon père, pour l'un, papa, pour l'autre, ça dépend. À toi, la Sima, sa nièce et sa belle-fille, à l'ensemble de tes soeurs, évidemment. Sans oublier aussi son épouse et ses deux garçons. J'adresse une pensée affectueuse. Et voilà, je vous remercie. مجد حميمي بشير اول ليك فلاس Oui, حميمية كتلقى حماد بشير حميمية pour les habits pour les types. سلاح مليح جيت مسكين قبله يروح جليو التليفون قصر شطح يدي سيدي صافا خمينيا ستان le lendemain سالني ولاني كديفا يوا لو سوار لم يروح لكم مسكين توالير le 11 janvier كي نخرج هنايا on a tenu une conférence ici هنا في النادي الغرف الريستورون الغرف غرف c'est un lieu symbolique je garde un très très bon souvenir de Mimien. C'est un compagnon de lutte, de combat. Nous me donne plusieurs fois il a fait le terrain de l'autonomie, le terrain de la démocratie, nous me donne مليح عطاش لي راينا نخدموا ensemble voilà après تي وخر كذا عليه وخرا تسمي لي تورا نملا قبل يروح هكا تسمي لي ثيره نخدم لي كونفيرونس انصومبل فوالا دينا كان ديال بس السفاري وتوخام كدو كيف يسلون فوالا تنميتك خلاول نغيتشور اشادني تيديانين قاري حيث كاكير دي سملالاين مي تاكي تودارت ياليون دينا ديال الحكواسن دا هو غندا بضنوك يمدانان وي دا حميمين دونك دا مس بشير دوين دركاز يدي في كناطاس نكون استمادنا نوتامون لا جينيراسيون يدي كنس الفير دويدي قلم بن ورصان دويد اكتفرنا بريدنسل دونك سي بور سا ساكن ولا اندا قبيليين وسانت سيالم خمات الداير يون دكسن كيتش رشيد مس رشيد ديما سي كندا يضبطوا الميداكي دا قاد يفقد باللي ماشي دركاز من ولا دونك دركازيك ساعه نزال علي قبيليين سومتا نبدا لك سلوكولن
دام دانيك تمسلاين كذا يشرح نوك قلان نتسلثيت دي تمور تقبيلي توياقيا إذا جانا ساقيا دوكلند نجمع داقيا سيق بيلي خاصة كان مقالات تكتوين تسلثيت منتج من تين السمقات نكستيما دي وزريخ كرابوسان كان قبل هذه يموت يمير وين يجي تسن يلتكلت مرة نخدم القديش نوتامون يناير قاعدان من لا كنيا من سن من يناير إمير les règles وين participer quasiment à toutes les activités qui taront notamment de la région parisienne mais وين يصلحون يخدمي سراجين ديال الطبيب داير يروح المملكه ولا كندا وبلوس هذا سنر تجميل سي ان دوفوار فوالا دونك ساكين داس هات ان كويكنا راه تسرتي تاع الطرف دوك اللي كان دي قبيليين إميا ذنتاغير ديس دوك الساكينيا سنتسانتينس دي قبيليين اقلا نموالا اكل مالا ساكينيا تلميذ اكسل تلميذ شوف لك حبيبي ديونهم دا كل ليش لا صافي ان ديزان دانيا غينيا زمزان يعني يحاول تصرف في السلك قبيلي في تسليت قبيلي في ادريس قبيلي زمزان دغنا يسعى دي غروند فالور هيومان ماشي ولا هذا لما لوي دغنا افريك سن في سن كتاب يوث مافين توسع مروش ثلاث قبيلات وايض في ذاك التجمعات زمزان دغنا يسعى لنا ما كانش يسعى دي غروند فالور يتعاون الطاس يفهم مزيان صدر شي لو غروند بير حميدي سي اون غروند بير ديجا ات صدر لا كولتور كابي يدرس قبيله ولا عندنا 5 سي غروند بير ميم يمدو كان ينفني مره ماشي حاشا ينفني مره باسكو هذا غير حسب واش كان حسب واش التيست هذا غير حسب مره تلميذ كان مرتين وهذا في صفار تلميذ كان صقيل مسؤول دار بسلام زف لك رشيد فما كان لا كيف نسلاي يتوعرض الحوشي مسلايين تبنى فينا نفا على خاطر ثموت القبائل ديال دو بيردر ان جيون un militant pas comme les autres c'est quelqu'un il a servi de pont à une certaine époque il كان يسعدد le flambeau on l'a repris ce qu'il a fait beaucoup de choses en tant que militant يتجد كتابين يتجد انسان يتجد ماشي قوسي يتجد بريد صديقين لي فمونيست اللي كتبيني راه ساكن لا كابيلي ابيردي اون غروند بيبليوتيك يوعر فريمون صاني في مالوكور فوني راه كاين غادي يوكل الناس تموغ لي فن قالوا تنزاريا وموغ ناس بحال فريد عيد بشير مستفغر انا يمسلين في البرلمان الفيلاج ديال كيفو اش دينا السنس الثلث بعزاف دابور واش ثمور تقبل الخطر سي نوتر فرير سي نوتر فيس سي نوتر بار دوين يكسل المذن اطاشي مع الناس هادي استعفي الثلث تزمر تضغط المدارس الجيال تصنط الوصيات تكيني كاينين الطفا يوتي تقبيلي كان انا عندنا كثيره خاطر الثيماوي الزمر ما الا كان تثري الثيماوي تتمر ثورة ثوري أكنا تيدير إلا قد تتوالو الدحمد ماشي غطاسية كيسكنيا كذا نتسالو خير نويضا غران تيرايكن قبيليت شحال يتقوسنا كينا دونك إفكايا توصايا كينا في قبيلي الكيا ضامي توصايا نظن بمسلايا راه تصف الناس إلا أترم ذاك النيم دحمد عيد باشر tout le monde est d'accord pour dire que c'est une personne très généreuse. Donc Dahmed Aïd Béchir, il a fait don de ses organes. Il a fait don d'un rein de son vivant qui est estimé et mérite
ذاك العفو ربي يفكى لي زوكا الناس أكنك أسنك سأغيب أتصني مدن أكنك وتسوفرينا راه غاس أكيكني نتصغي يروح مازال جد شوية ديمانيس كوتصني مدن نغد رشنا كينا في مدن نقول كيما recevoir les organes d'Ahmed que ils sont chanceux d'avoir autant de gentillesse dans leur corps. تنميتي ما سميها. فلست الويت تزورو فلست الويت اللي يدعمني الكورة تبع استمقرات واش وديس نسحس فياني نسحس فطاس مي أنا تولي تبنيت يخ صورنا كنا سيكيم من سكسارة كنا نكدي مدن ذاكيو نكون أو فن يعني نمر وكان لا نلي وكان لا مشى نتذر جاز يديك فينا وليس درجز نصوص مرة في البطل داير خما داين فيديو خما داين سوتيا باش قاعدين فيديو الكوليكتيف تواشو اللي نعرف انا ثلاثا عندها دي نطق يساعد دا ميساجيس انك حلفا هذاك لا قد يدير ينات قبيلنا زيد الشمس دي برواكين إلا قتلي إلا قتلي il faut qu'on en parle. Le vieux, يشهر جزع النبي عليك بغين شوية. زوفلاون سكيت صارت فيديو تاكير يمكن تفقنا الغضب هذا البطل اللي ضايع تقول في القبائل لا تغادر الأربعة ثيرات حكمني مدان نسلموت بويني مدان غير الحبس ولي ذا شوي خديما دابا فغاد تفقنا على غيظ غاف سوس منا بوينا ثولاوين بوينا غير قزنا الحبس خطر في كندا الرئيسن غاف ساثيت نكبوت نتسير وكذا ومي قالنا البطلة بركان الفغادة سن الدنيا إثم محباس هذي محباس كنت وشولي ننسن نكيدني بواني شوف نقلي يدون غاسو لما ذا هو كان هذايا كان يومي زمر غتخدمها وزمر غا الدنيا حول فاغي لقا في الدنيا ثناني غثيد ذيغن يسفك كوي مذان ورنحمل على الباطل يكره عندنا الباطل إلا قد أدفقنا نشتا أدفقنا الغيظ نسن ولا نفتني ثيل اللي إثم محبس دي محبسنا الراي الناس سؤال هذا يبقى ضرار وقول يقال نفس الفيديو تاكيو ميسيلا يمكن يا فيريتي كان سما شوكي سي تيريبل في السلام ذاك اليوم وذاك في سنن اسام تجميل كان مساكين ثو على تجميل زنقرات دركاز زنقرات دركاز يوكلالون و تنستارا جاي عند عروبا جاي عند بريد تموسيني وقال كوراج نزل عني صالي سون كوراج فالمير ثم كوراج تفاست ذاك التنظيم تفاست يتوشو ديس الكوراج وذاك كي تيسنن السلام بس يقصص بيت الويتيس الميتيك يا ياسين الميتيك حنيني تسملي لي خديت كاكي لي زيفينمون كولتوريل سوفون نتسملي لي انا نتقصر انا في كونيسونس اي بي سي تروف كو نميوسن سيت مورث ديجا دايم دوخيس دايم avec le sourire دواكي تشكر في الناس دايما avec le sourire دايما جونتي اتولي سي لا جونتيس بيرسونيفيي اس يناير كي قعدان يخدم كونفيرونس لا ديرنيير كونفيرونس يا 15 جور جي ان امي يناكي لا قد روحو يمكن يروحها غاغد تكتب في شحال هي تو سا روحها يحنا بوي روحها
Et donc il a fait sa conférence, on a posé des questions, il y a eu le Mesleï, c'est une bibliothèque. استقسيتها فاش كيهوان في تمورت القبايل يزرا يوك الخدايم منين نزيك الهضره تيسموشوها يحكوا سيتي اغريابل مساعده دونك يناير ابخي سا كونفيرونس داين كان يحنا بون هذا الشفور لا ديرنيير ايماجينس سي افيك سون سورير سي افيك سون سافوار كي نوز ا ترانسمي اي بغي غاسيني اي مولانيس لا فاميلي نسنداكي في فرنسا غير لنا الفلوس القبايل اما رزق كون يروحنا كاكي من تسا يجد الشانيس يجد امكانيس ذا عليان حملت مره مدن دونك يجايرد خاصك يجايرد وثنت تسويرا امكانيس يتفهم كانيس عندها غير تفنا كل مزوره غير مسناون يغدي جال تجدي في النار ولا انت ثاني جال غادي يوث الحاجه لنا تسد فيك تنقاروث اتصل الحوايج نظني يخدم اسمو شغل يقدش في اللسن مازال ثني السفغاره ضمع غراويس ثني الجماعه انا ثني السفغن ثاني مرثي كتشيني دغني دي روحنا سير كندا باش كنا تسكيض ظلي ديك جميلتي نخدم بينا فاطمه الساكينير سي اكاكي تموت تنمير ديما نوع تنمير راسي محمد اكلي بكاني الصغار الجميل تنفع حتى من ساعه عن فريد مدرسه نقلان السفير والسختير نوذ لي سنين سانكيرو يعني الكاسور انت تمسيرين في قبيليت امشي لا خدير اكني وثا حولفونك محمد اكلي تجربه ازلت لك رشد رشد اللي يعاروا مسلايين في سهم بيك في كنيسه اكم سيا جايه بنعرف الناس ماشي دايرين زمرنا انا نزمرنا نصبر نتا بس دكالل نتا بسم الله لاين دان تزرتي ديك السمزواروث هذيك شمار مليك استاذ ساينس ودي قرار لا وين سيسوثر نكرا اسيني اقليده نتيج سحمي وتسين غارا قبل قميدو كان ارضاينيا وريت في سبيس دوز كنترا فريد المختار في كيملاني في بسكن اللي ثاني يوم امغناسي ونكنيا دغاس كيما انك شاكرا يدليس اللي هي غير وين يرى ما لازم ما تتصافي ليس باش نسلكم كلي فريد طرا كير دام زوارد هذا اللي سنيا امي بخمسه سوقيلت فاطمه منصور الصوفيه ساكوتي ايوا سنك مازال لا نيا يرنا دويتي ذاك الجمع مازال يسعى وايد من دام السلطان يفوك يتراجو كان بما في ذلك السلطان تدريس تمشوها هذاك السياده في الله السياده في الله تشوفان وراويس هني زري غارم في الدنيا عشان يرسلون فوق التلميذ هكا تلميذ يا الموت ضبضي درث في ذنين يرمش عجل دجلين اللي يغبري ذاكين انا الدوم انا جبوم انا الحق وذي اللنذين يرمش إليك ذا موانس إليك ذا مسعف ببريد سي وضي غارث جلذا انتي لي غبثو صمير زوير رزدث سليرة سرنك شمخ مجديد يا الموت ثبضي دارث وتصيد امر كرسو بدلقاها انا روح نسكري ثقيل انا الدوم انا جبوم انا فلاكين الدونيث يا مشي لك ذا موانس إلك ذا مسافة بوفريث سي وضي مارث يلذا انتي لي
يا الموت ثبضي دار في كشريرت يا رم الشكر النفج وقبل الثالث مديث انا الدوم انا جبوم ذويذ صغوري في مديلي يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوذريف سيو ضيي مارث يلذم أنتي لي نبذو سمير زويرة لزت سليرة سارة كشمخ مجديد أتسيا ملموث أتسن فبضد غرو أماس أمر كوري بضد لاوان السديقي في جنو ثغواس أنا الدوم أنا جبوم وقبل لا ثغير والواس يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوذريف سيو ضيي مارث يلذم أنتي لي نبذو سمير زويرة لستة سليرة سارني كشمخ مجديد يا الموث اتسن ثبض دغر في ميط اير مشذ في اليكاث وقذا غير قل فضريط انا الدوم انا جبوم ذواقوم النذر جغفيت يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوذريث سيو ضيي مارث يلذم انتي لي نبذو سمير زويرة لزت سليرة سارني كشمخ مجديد أتسيا الموث ثبضي يدر يثمارا غاير مشي الدافوسيش حلف غلا مثلا تولن أنا الدوم أنا جبوم يكفى واويني وذايا يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوذريث سيو ضيي مارث يلذم انتي لي مكذو سمير زويرة لزت سليرة سارني كشمخ مجديد يا مشيلي كذا موالس إلي كذا مسافة بوذريث سيو ضيي مارث